Tugeze ahabereye impanuka kuri uyu mugoroba w'icyumweru ahashyika mu masaha ya saa saba. Dore imodoka kwasiteri yari iturutse ruguru, iyi ngiyi iraza igeze muri kona inanirwa gukata, ihinguka ahangaha iramanuka ihita ita umuhanda, inyura hano mureba ihene naho uyu mugabo ahagaze, inyura hano hejuru kandi murabona ko ari ku musozi, irakomeza. Uyu ni umuyira, ni inzira yanyuzemo, irangije irakomeza ihita imanuka iragenda igwa hariya. Murabona icyo cyerekezo yaguyemo. Ni impanuka ikomeye yababaje abantu. Yari kwasiteri yari ivuye mu bukwe i Kayonza itwaye abantu hano hepfo. Ugereranije aho yaguye n'aho bari bagiye harimo nk'ikirometero kimwe cyangwa metero 800. Ubwo rero abantu bapfuye ari benshi. Amakuru ahari aravuga yuko bamaze kuba abantu 9 muri kwasiteri yose yari yuzuye, ariko n'abandi bose bagiye bakomereka. Turakomeza tubibakurikirane, reka tubanze tubaze ababibonye. Nk'uko twabibwiwe n'ababibonye, abantu bari bavuye mu bukwe i Kayonza batashye Kirehe mu murenge wa Nasho mu kagari ka Kagese. Bageze mu mudugudu wa Kagese ya kabiri, aho ku muhanda umuntu akata ajya Cyotera, bahita bata umuhanda. Imodoka iragenda ibanza ikizuru cy'imbere ibanza kugikubita mu muhanda, irabenuka ku mukingo yikubita hasi. Amakuru rero y'impamo nuko hamaze gupfa abantu 5, hari n'abandi bose abari bari muri iyo kwasiteri bose bajyanywe bamwe bajyanywe kuri centre de santé, abatari bakomeretse cyane kuri centre de santé ya Murindi mu murenge wa Nasho. Abandi bajyanwa kuri hopitali ya Kirehe. Tunashimira cyane yuko zikabajyana bose, ariko hari 2 bahise bapfira aho ngaho impanuka ikimara kuba, abandi 3 bapfuye bageze. Abandi rero barimo barakurikiranwa n'abaganga mu buryo bwo kugira ngo barebe ko hari ubuzima bwabo baramura. Ariko ni impanuka ikomeye, ni impanuka yaciye abantu umugongo, cyane ko abantu bari bavuye mu bukwe, bavuye gusezerana. Umusore yavuye kuzana umugeni, barangije babarenza umuhanda. Byari saa 7 z'ijoro, hanyuma irenga umuhanda nyine bigenda bitya. Murabona ko abantu bashungereye. Ubwo ni mu gitondo nyine twahageze, kubera ko byari byabaye saa 7 z'ijoro. Murabona ko imodoka yashwanyaguritse burundu, murabona ko yaryamishije urubavu. Ngira ngo murabibona kuri iyo foto. Murabona ko imbere aho shoferi yicara, cyokora shoferi we yavuyemo yakomeretse hejuru ku ijisho. Umukonvoyeri we yahise yitaba Imana ako kanya. Murabona uwo ni umuntu wa mbere waguyemo, uwo mama werekejwe ako gafureshi. Uyu nawe ni umugabo nawe waguye muri